دەمباش گەلی تەماشەوانە دیسا بە خەلەکێکێرت بناونیشانە پند واتە ئەڤ خەلەکا چل و یەکەی ئەس vê pirtûkê dixwînim pirtûka pendên Kurdî her car ez dibêjim sal 2014 de me çap kir 17 sala me da ser hev me karî bû 3400 pend bi ser hev daya karibêm ev pendana li her çarperçê Kurdistanê jî bicî tên û hene. Ez dest pê bikim û wilo şîrovekirinek sivik ji bo gê nêzik be û êgo ew jî şîrovekirinek di din cewmî hebe bera fermokê berabêje divê gimere şaş bibe yan mere ne sedîset wate û mena wê pêş. Kurd dibêjin divî hawî dibê çima pezê ku bê ji martin gur naxwe wek pirsekê dikin. Pirsekê û zanin bersiva wê jî çi ye? Dîsa ez bêjim çima pezê ku bê ji martin gur naxwe. Ji ber ku pezê tê ji martin dêmek bi xwediyê, xwedî lê miqateyê her car dijmêre çê wan bibiçêrê çê wan ji çêrê bîne. Dêmek ev xwedî li vî pezî miqateyê û êgo li malê xwe miqate be li karê xwe miqate be li welatê xwe miqate be ne gur welatî wî û karî wî û malî wî dixwe û ne dijmin kare bixwe. Ev wata wê bû timî ez dûbare dikim êgê wata gidin li cewmî hebe fermok bera binivîsîne û bête di vir de şaş çûye. Baş ya din Kurd dibêjin çi xwast tu zana be ji zana bipirse. Çi xwast tu zana be ji zana bipirse. Nebêje ez zanam û hew û ez her tiştî zanim û tiştek ji mir negereke. Na, di ser her zanakî de zanak heye. Dêmek çi xwasî agahî û zanist li cem mere hebe divêk meroj kesê zane timî bipirse mere ji wan hûdê digire û sûdê digire. Ya din Kurd dibêjin çavsorî ji kesî re namîne. Çavsorî ji kesî re namîne. Çavsorî bi tiriyê gavagê stemkariyê tadebûn yek bixwaze gilgilînka dike divê ate çavsorî. Yani te çavê xwe li xelkê sor kiriye yani tu stemkariyê bêbextiyê di li wan dike. Çima bê çavsorî ji kesî re namîne? Ji ber ku ê çavsor çi xwasî bihêz bi xurt be rokê bê wê lawaz bibe ew xurtbûna wî jêr namîne çi xurtbûna laşî be û çi xurtbûna mal û milkî wî be. Wê here ji ber vê yekê divêk mirov çavsortiya li mirov neke. Tiştekî ne baş e. Ya din Kurd dibêjin çêlkê gur ji mero re yan ji mirov re nabin bav û bira. Çêlkê gur ji mero re nabin bav û bira. Ev li ser vî hawî ji xwe gur belê aqil aqil hene ji aqilan çêtir e. Dîsa çêlkê gur ji mero re nabin bav û bira. Ev taybet ne sersedî ser gur dibêje. Em bêjin ku ser gur dibêje ber ku gur pesnek wî heye xedirê dike. Tê derba xwe lê dixe ji bo saxiya xwe ji bo zigê xwe tê pez dikuje mirova jî dikuje. Yani bawerî pê nabe. Dikare jî li ser mirovê gogê bawerî pê nebe bi zarokê wan. Dikare ser dijmin bê ji ber ku dijmin jî bi welatê me re dike wek çilo ku gur bi pez re dike û lo xedirê li wan dike û wan dixwe. Dikare vê jî zarokê dijmin ti carî ji mero re nabin bav û bira. Dikare me ser gelek tişta bîne. Dûbare bikim çêlkê gur ji mero re nabin bav û bira. Ya din Kurd dibêjin çavê çepê roniyê nade yê rastê. Çavê çepê roniyê nade yê rastê. Ev wek tiştek zanistî ilmî rast e. Ma çawa wê çavek roniyê bi çavê din? Na. Her çavek roniya wî jêr heye.
يادن واتيا انكي فرا جيرة يعني تتني وقت بيجي كس مرو بشتا خو نخورين كس بشتا مرا ناخورينه تني كاري دستيتا كاري مجيتا رياتا سازدك رياتا رازدك او شخص جارنا از جارنا كومنتي ود خوينم ت كاري خو بريك وبيك دبي كس بكيري تناي تبكيري خوتي خوازمز فيها بيجم فهر مروف دبيك او بكيري خو او كارو بري خو بريك وبيك بين نگو چاويوي لكس نيدن بي يادن كرد بيجن چرمي ميران فريه يعني فرها چرمي ميران فرها اف چاوا چرمي وان فرها يقولوا بيش اي چرمي لاشه شما فرها چرمي جبرگو ميرن اي مير دبيك بهناويجي فربه دبيك او بخوجي چا فربه جو مرد به باش به دبيك هداناوي هبه ام بيجن يكي لاواز قلس بي بلا خو بفروشيه ايمير دبيك هداناوي هبه جبرگو زانه که وی بيشينه وي ايلاواز بيشينه نا دبيك بهناي فربه ودبيك قارب بخو جبر في هاي دبيك چرمي وان فره يعني هدانا وان هي صبر وان هي اف يادن كرد بيجن چيلكي قازان صوبلان چيلكي قازان صوبلان چي صوبلان بعربي جربين سباحة فيها جبرگو قاز صوبلانه يعني ناو آوید کاره صوبلانیه بکه سباحتی بکه چیلکی ویجی زانن کرد یک آدن جی آف جنی يعني صوبلان بجيشتر چیلکی ویجی زانن وی صوبلانیه بکن وی آف جنیه بکن بر وی کم کارن بیش کارن یک آدن جی بیجن کار بیجه زارو که زانانه زاروكي نزانا نسديست لي مركار ولو بك نمونه جفي هاوير كرد جيكي دنجي البيجن دبي تشيلكي مارا بيجار ناب تشيلكي مارا بيجار ناب افجي هي يادن كرد بيجن تشاف لسافاري كر سلاف جبير كر افيتر ام بيتسديست يكي برتشيبو جبرگو مروف برتشيب مخابن مروف گو برتشيبه قلك تشتاج بير دكه جبرگو گرینگ لجموي گو وي بيدفيا خو اف بيدفيا وي حاجتا وي جخوارنه و جيهان حمو لسر مرسلا خوارنه يعني ماجبو چي اف بفچونو اف چمانه برجوندينه اجا گچاف لساواري كر سلاف جبير كر جبرگو برچيبو و اف نرخبونا مال خوارنه خويادكه جبر ويكي تميد جمن ملتي دبن داگیر کرن آویده اف دجمن وی برچی دکه جبو تنه چاوی ویل زگی وی به و تشکی دنجی دبالا خود نک ولات نک دوزاوی نک بالاوی تمی ویرنگی باش تتخوازز دیسا دوباره بکم باش چیلکین قازا صوبلانن يعني تشيلكي قازا كارن افجنيه بكن كارن بسبحن جبرگو چیلکی قازان باوی وان دایکاوان ولونه او جی ولونه تا افناس کرنه یا داوی هری خوشه کرد بیجن چیلک و متیل افجی وک پرسکی دبی چیلک و متیل كروزين هرچو جوت لهف ناكن يعني اف تشتي ترسي هف ايجو لهف ناكن متيل شيء متيل شخوت بي الحيفن دو شكه اف تشتي ولون شوارد بي متيل عفش اف متيل باش تشيلك ومتيل لهف ناكن تهدد تشتي ترسي هف تشيلك جيوي شخل خاناي روفير سوق راست كردو و بس عرب ورز كرد ولو جيت بيجن ام مبيع تشيلك ومتيل بداوي كر يادن كروزين زين جهسباري شكچاري زين
kera nabe. Boğan nakeve. Yadın dibe hırç u cot un hırç nazdikin ego nizanibe hırç çiye şxwe eskarim bêjim hırç dibbe. Yani bir bi İngilîzî. Almanî jî wilo nêzîkî vî hawî. û gotina zîn gotinek Kurdî ye. Dîsa ez dubare bikim, Kurd dibêjin çêlek û mitêl, ker û zîn, hirç û cot hev nake. Vî hawî li hev nake. Xwe bi vî hawî xeleka me gihîşt dawî, ji bêhêvî min got têvînê we hebin, hûn karin binivîsînin û ji niha de spas ji we re çi kesê ana li me gudarî kir, çi kesê di pêşerojê de ra xelekek din hûn bimînin di xweşiyê de. Spas ji we re.